Família Bota, Instituição Educativa Cristal, Fundação Cristal, realiza missa agradecimento para atividade de retiro no Reflexão Meditação Cristã. Rafoin remata a atividade de retiro no Reflexão Meditação Cristã. Família Bot, Instituição Educativa Cristal, Fundação Cristal, continua a realizar missa agradecimento nebe presídio Husi Romo Siriacus Orcam. E família Romo Siriacus Orcam hatete, li Husi prática exercício oração espiritual ne, onde encoraja maluk serani hotu, atu conhece dia kelihatan Kristu. Mungkin hari ini kita tidak sadar kalau seandainya di lembaga kita ini kita sedang menumbuhkan praktek doa, latihan rohani yang dalam tanda petik mendorong orang untuk mengenal Kristus di dalam dirinya melalui doa hening, doa kontemplatif itu. Sebab kita yakin hanya orang yang pernah melihat Yesus di dalam diri batinnya, hanya orang itulah yang bisa dan mampu melihat diri Yesus dalam diri sesamanya. Kalau kita tidak pernah melihat Yesus di dalam diri kita, kita juga apalagi tidak bisa melihat Yesus dalam diri orang lain. Doa kontemplatif itu doa yang membawa kita untuk kenal Yesus dalam diri kita. Kalau kita sudah kenal Yesus, maka perbuatan kita, hidup kita juga dengan sendirinya akan sesuai dengan yang Yesus inginkan. Dan itulah kesaksian kita bahwa kemudian kita menjadi sadar pada suatu saat ada sebuah sinar yang muncul dari kampus kita, dari lembaga kita ya. Sinar yang menerangi orang-orang di sekitarnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan kita, Dia ada dalam diri hati kita masing-masing, dan kalau kita ingin hidup sebagai murid Dia, kita harus merawat Yesus di dalam diri. Além de responsável geral liturgia, hatu agradece Baromo Siriacus Orcam, nebe makafai ona experiência no halo reflexão meditação cristã hamutuk, ho família Bot, Instituição Educativa Cristal, Fundação Cristal. Kauhin ami insera kataka ho misa agradecimento ida, ba meditador sira, nebe makohin lorong consegue participa iha meditação ida ne. Ami sinti hanesan orgulho no agradece tebes tamba Romo Siriacus hanesan itu hatene katak nia coordenador MK iha parte Indonesia ninian. Então susar tebes mos atu bele ema Indonesia sira rasi hanesan sira husis parte Jakarta, no mos Semarang, cada vez enquanto sira halo retiro atu bolu Romo Siriacus atu bele pa participa iha retiro sira hototu, mebe cada vez Romo Siriacus nya tempo la ia. Mebe ami agradece a Instituição Educativa Cristal, Liliu, a minha presidente executivo, nomos magnífico reitor, iha relação nebe makadiak tebes ho Romo Siriacus. Então iha emadiang amizade dan nebe maka hare malu nudar hanesan wana mangho aling lao zona hanesan amu nomos hanesan dirigente ida mebe hanesan mangho aling ida nebe maka bele fo confiança ba malu lihusirit convite nebe mak presidente executivo no magnífico reitor halo ba iha Romo Siriacus ikus mai Romo Siriacus bele mai iha Cristal atu bele for reflexão jena hono ida ne hanesan privilégio no ondro botide ba iha Cristal tamba bele fo convite ne ba Romo atu bele Romo mos bele mai to iha ida ne. Enquanto missa agradecimento ba atividade refere, retam participação dia com se estrutura Fundação Cristal, inclui estrutura comunidade meditação cristã e Timor-Leste.